President Cyril Ramaphosa o rometse dikarabo tsa gagwe kwa kantorong ya mosireletsi wa Setshaba morago gore kantoro eo e tshosetse ka go diragatsa dithata tsa yone le go mo gogela fa pele ga kgotlatshekelo go mo pateletsa go araba dipotso morago go tlolwa ke letlha le le neng le beilwe. Ramaphosa o fetilwe ke letlha la ntlha la go tsibogela dipotso ka Seetebosigo le go kopa gore go atolosiwe letlha go fitla Phukwi a le malatsi a le 22. Kantoro ya gagwe ya re Presidente o dilwe ke kantle ya fa ana le tiro e ntsi. The threat of the subpoena was unnecessary in our view because the President's legal team was in communication with the Office of the Public Protector. There was an attempt for a meeting to explain the reasoning behind the request for the extension. That meeting unfortunately did not occur. However, I can tell you now that the responses to the Public Protector have been delivered and have been received. Makwenya o gateletse gore Mopresidente ga ana maikemisetso a go ntsha bopaki mo dipatlisong tse di tsweletseng tsa palamente mo gore mosireletsi wa Setshaba yo sekegilwe mo tirong Bosisiwe Mkhwebane a o nonofile go nna mo kantorong. Bangwe ba maloko a palamente ga mmogo le babueledi ba ga Mkhwebane ba ikuetse gore Ramaphosa go nna paki ya tshwetso ya gagwe ya go sekega Mkhwebane. As things stand, we don't see why the President will need to appear. He did not make any allegations against Advocate Mkhwebane. All he did was to fulfill his side of the constitutional obligations, but we will be advised by the committee when that time comes. Makwenya o tsweletse ka go tsibogela tshwaelo ya Presidente wa Maloba Thabo Mbeki fa ne a kgala ka mo puso e tsibogelang dipalopalo tse di kwa godimo tsa botlhokatiro lehuma le tlhaelo ya tekatekano. Mbeki a re Ramaphosa le kabinete ya gagwe ga bana le ano malatsi a le lekgolo morago go dira ditshepiso tsa go samagana le mathata a ga jana a maAfrika Borwa a lebaneng le one. Mbeki o tshwaetse maabane kwa tirelo matshidiso ya Bosetshaba ya motlatsa mokwaledi kakaretso wa ANC Jesse Duarte. President Ramaphosa will always welcome criticism, advice from former President Mbeki or any other elder in our country. With respect to the social compact, yes, there have been some delays. However, we will respectfully submit that it is not true that nothing has been done, but we will admit that there have been some delays. Re sa le fo nngwe ya dipotso di le 13 tseo Ramaphosa a tshwanelwang ke go di araba go tswa go Mkhwebane ke gore a o ne a itsisi palamente ka ga dikgatlego tsa gagwe tsa matlole tseo di amanang le polasi ya gagwe ya Phala Phala go ya ka molao wa maitsholo.